Илтен жаксал хушоды сысык тавежа линсигуденге доросхал хундылхы шохолы яхыңуда хотын сысырлыгуцо има арады наданут гыхын нер ургын дилистегер ихилдык. Хунды нухур болдык дурун хулта метатте зорук болгыха. Сырыкшыда кашамтылха. Калашниковай боз адылад хоргын соглолха. Катны удышын токолта анхаржа хараха. Хотен сысырлык одро ерхын ажа хокшытне, ыны удар иймо хонин ойлых рыгудар хонирхаха, бые хамарулха аргатебеба. Сейчас мы в парке Орешково. Во всех парках проходят локации, раздача солдатской каши. Конечно же, не обойдется без мастер-классов для детей, большой концертной массовой программы. Ну и я надеюсь, что больших впечатлений и памятных воспоминаний для жителей. Ажы хокшыда анқырылды юбилейный сысырлыкты ылдып хонирхыл татамат алмайын одайдунда сырыға тусқая болғыда хабадық шытта заролығдығын узысқылын дылғыдығын байна. Военная выставка, тематика наши герои, оружие со времен Второй мировой войны, и которого сейчас пользуемся на СВО. И естественно, наши фотографии герои Российской Федерации. Орешковай нырмыжыты сысырлыкты арытсам бахал олымбайға. Жышел бұл хамғалғын гүлмі гүріхі. Алыбы хыдық нөхайнуды шоу хараха талмайнут удыры туршада ажылла. Орд гүрнемне ялтын удыр. Их орна хамғалықшыта, их байрыл жуэни. Мандота им ғойы. Им хайхын әмдірлі асыр жүгуында. Чигад. Мұны удыр. Инықын байра бұлғылхен тұлы им бол жуэн. Сысырлыгу дажыллықы қағая заншылты ехор хендер оры хилжы, хотен ажы хоқшыдайы, жақын әлшыдайы бүрі удышы болтыр байрылыла. Гыбыш елылтын хендері байыр сырықшыды қарар дари таби олыптыжы, салюдар туғысы хымбайны. Гүрілмажық Дылмеева, Ардым Бадмаев, Борят ТВ.